желде учкан жип минип жумушка бел байланган бул каарман бүгүн апасынын туулган күнү экенин унутуп калган. Стол бетиндеги апасынын сүрөтүн көрүп туулган күнүн эстеди. Убакыттын кызганып, эң жакшысы 2-3 саатын үнүмдө калуу максатында апасына күлдести алып жөнөтүп жиберүүнү чечти. Ne oldu sana? Bugün apamın doğum günü kılabı Petron. Apamın tuğlan günü? Ha. Benim de apamın tuğlan günü. Ben de şal gül alt verin. Ne koydun apamın tuğlan günü verin. Çırak. Bana güldü aldık. Seni apan uçta koyalım. Nasıl mı? Ben barayım. Ne oldu apan? Apam alacak da akşam yok da barganga. Akşam yok? Ha. Jiranda. Esen özüm apan. Ayaktayım. Yol görüşüp durun. Ne bayasın? Ha. Yol görüşüp dursan ben oturayım. O cürüm ne kavran bakın ha? Öyle rakam. 200 litre mi? Hı. Bir kapıram be? Hı. Sen... Kılaysın apa. Ben sizi sağındım. Kara çıksa kamera son gülap geldim. Aytmadım demez. O adam verin de. Sizi sağındım. Hadi meceleyip. Barda işte çatar. Ataktım da. Kıynagan çok bu. Kıynagan çok bu. Bir anda bardağa jetişli biri. Ama siz jetişmeydiniz. Apa sizi sağındım. Siz bu kucakta oturadınız. Apa
эмес, сагындым. О Кудай, апама бейишиңди бер. Başında ben insan bulma. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Amin ey Kuday. Bayastan enimdin apasının жатқан жерін топырағын торқо қыл. Күнәлерін өзің кечір. Үй бүлесіне сабыр бер. Өмірін ырысына берекеңді бер. Атасы апасы тірүү болғандарға өзіңе иман бер. Ақыретте бейшіңде жолуқшun насip et. Günahlarımızı geçir ya Rabbi. Муштай бала көз өткөн апасына бара алса, эме үчүн мен тирүү апамдын жанына барбайм. Эң жакшысы мен азыр апам үчүн айылды көздөй сапарлайм. Алло, мени угуп береме. Бүгүнкү жолугуучулардын бүт бардыгын жокко чыгар. Мен айылга баратам, эртең келем.